اكتب لمن أحد وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم. اكتب لمن أحد وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد أعاذني منه وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة لا تنقطع أبدا. هذا هو الورد الخاتم المأخوذ من الله برسول الخاتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم الذي أذهب الثلاثة والثلاثين إلى خير صاحب هذا الورد المبارك إلى خير ما اختير له بلا توجيه شيء من هائه ولا ما اختير له أبدا. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذا الورد المبارك حسنا حسنا عن جميع أعدائك مانعا من جميع المفاسد وفرجا لجميع المسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين. kon loolu lépp benn yoon lañ koy wax lañ koy jàng. a'uuzu bi kalimatillahi taammaati min sharri maa xalaq ñetti yoon. bismillahi lasi laa yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa samii'un aliim ñetti yoon. bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim maliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin. benn yoon Faatiha bi gis nga dafa am bismillahi rahmaani rahiim. laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum aziizun alayhi maa anittum hariisun alaykum bil mu'miniina ra'uufun rahiim. faqul hasbiyallahu laa ilaaha illaa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil aziim. juróom benn fukki yoon. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim in kaana illaa sayhatan waahidatan fahum xaamiduun. benn yoon. bismillahi rahmaani rahiim. allaziina kafaruu wa saddu an sabiilillahi adalla a'maalahum آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وحق ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. benn yoon day ànd ak bismillahi rahmaani rahiim. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim su sama jëm wala tubur ñetti yoon. yoon wu ci nekk day ànd ak a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim falaa uqsimu bi mawaaqi'in nujuum innahu laqasamun law ta'lamuuna aziim. benn yoon. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim fatihun lahu min haysu lam yahtasibun. benn yoon. bismillahi rahmaani rahiim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fiil alam yara kayfa kaydahum fi tadliil wa arsala alayhim tayran abaabiil tarmiihim bi hijaratin min sijjiil faja'alahum ka'asfin ma'kuul. benn yoon day ànd ak bismillahi rahmaani rahiim. bismillahi rahmaani rahiim qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun wa laa antum aabiduuna maa a'budu wa laa ana aabidun maa abadtum wa laa antum aabiduuna maa a'budu lakum diinukum waliya diin. benn yoon day doon ànd ak bismillahi rahmaani rahiim. subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin amiin. benn yoon ba di jeex. kon weddi wax ko ngi toxale ko ci mbindum Sëriñ Tuubaa xarfan bi xarf. kon sarti weddi bi. اكتب لمن أحد وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم. اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم. اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم. يا ربي اجعل المريدين معا في حسنك الحصين والشمل اجمعا. اكتب لمن أحد وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم. اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم. اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم.
يا ربي اجعل المريدين معا في حسنك الحصين والشمل اجمعا